jail chung alo langa nu pakhat junior hian a fanu kum nga mi lek nen a chuan thu cha hnung alo sui meka yon fel devin omla mama he kalangai to ni he ban bun hi bun tlatla ti chuan ipa in a kha thei thon che ni mal lai thil thlenga khan kanu hian engma ti sual anei lo ni tin ipa chu lo khrinang che tin cha yan po chuan ole mama ga lo khriange alo tia chuti lai chon ti sen chuan aluak le vaka yan chuan nu I try entinge min ti hlau thong ania ti na au vaka anu chuan tong chuak ve tok tokin inu hi min ngai hun chuan van khi ilo thlir thina nga vana ar sieng ber khi ke ma ka niang tin amit chu ching ter yai re ma yan chu tap vaka nu ti na ko lom loma nu yan hi la kal san su ti na ko wa no pangkong ai thak tak yan ni chuan anei chun anu achan tamei chu khathiam lo hle ni nurse le doctor te chuan am boi pui ngala a top plat alung phu chola cpr kal pui ngal ro tin an che zunga apia tong chuan yan ni po chuan nu ti na lo trap fak waka onlele lampang lo langa assistant chuan wei tun mai khan pidjin niu chu aboral che aron ti Mr. Wei po chuan engmo tin a phu chiang thler mai assistant chuan ma se chief li suidanin kumro liam ta khan lungin chunga khan fanu anei manani tin a khida Mr. Wei chuan gawa mungha lang karam tin tel lo chuan a thingo thiang lo tin man mo tak chuan an pan ngala lela ma chuan junior wang chuan lo khu meka yan den chuan kanung kha khoi su tin doctor chu alo nem sona doctor chu lo vinin inu chu thi to lo ti de umaka yan chuan kanu hi thilo do tin soi ni kha ati doctor chuan police nu chu khulin he no pang hi khwebo vat teu puwe ya na phungpan hlawang e ati thamaya junior wang le yan ni chu an la khrang ta yan ne ro tal chu tumin anu wang chu zui ve tum tang ani pon lama chu Mr. Wei te pon lo thleng ve chia ka chuan kalkong alo ko muwa akal nu chuan a ron kalpui nula pakhat miss chani han ti chuan yan ni lema chang tu kha in pei to hem ka thilngom hani ti thuan ba thiang lo nia tin police nu chu a khila police nu chuan miss chan lungai su tin police te le miss chani chu loin thuwal rang helonia Mr. Wei chuan anu pui junior ruang chu han ena miss chenero alo ni ver thoni police no chuan nimin khan kyun junior chu aron na deu thuta dihian voina aron zual le a lungin lama kan doctor thiam ber te point an chan thei ta lo ni hi tin khila Mr. Wei chuan kyun juni kanin ka thu hi la top lo I thiong ngat thei lawang ka ngai sak be sem ni lo hak te tin an awa amit thale ta Bakti na puna khan Mr. Wei na unaw no chu chem te vi ania athi don khan jiniu chu kokin athita alo nia chu jiniu po tol thattu nia an pu chan ni na lang ole Mr. Wei chuan anu pui wang chu khu thalein ka fanu chu khoyang e tin zota police chuan mei chano pang tik lo zok chu ron wu tio ta in hi ifanu yen ni ani ye ifanu ni ngai ti chian nan DNA test po kan te vek to ni tin test result le khapoi mo tang te po chun pe a Mr. Wei chuan afanu en chungin hi ka fanu mo tiran zot le a no pang te chu alo ngoi ran Miss Chen chu loin ol vatin yen eni chu alo mel thole maya anu jinui a chhun tak zet ani hi tin alo suya Mr. Wei po chuan al goin yen ni tak ani chuan ka fanu ni ngei don hi tin yan ipa hian ina ka khoi hong cheo antia ole tin an chuak ta ni ma se mak tak mai hian an chua san tak mi thianga an ngai to jinui kuchu a hon chetlat mai ami ta tang chuan mi tuia far boka
Paul lama Mr. Chen te ho tu chuan a fanu dik tak zok yan ni zok chu an hon kal pel me ka yan ni chu police nu pakhat hian an ho khruai Mr. Chen mel chu yan ni chuan ngun takin alo ena ehe kapa tin avon na kut chu la sonin Mr. Wei chu ava uma apa chu va koin kapa va tilom loma Mr. Wei chuan boite min hai ni lo mo lo ti ni lo ka hai lo che kanui ni thalak min mu to lom chuan ti hian min khila khang kum kal ta thil thleng kha ati ani lo ti khil tu chen min ti ni tia a soi zo ma deuh chuan Miss Wei chuan lo phin deuh to rin heno pang khoi tong lo kal nge ni eng tia kon khoi ve kon nge ni tin police nu chu an mel pa police nu chu na khoi lui hal ma se yan ni chuan kapa ti na lo aw ve lom poka chuta thlaro tin Mr. Wei chuan yan ni chu va pan na ya boite tungei nu ming chu tia a zo lai chuan no pang tik lo zok ning zok chu Miss Chen chuan thu lo pelea a kon tlam pe ve hal vata pa anu ha kangai tau se ni tin aril ko lo lak pen chun tuma yan po chuan pa ke pon anu chu kangai lu tu ko lom alo ti ve chuta Miss Chen lau thong mok si chuan police nu chu avamit meilea police nu chuan Mr. Wei heno pang hi lung ina a phian nuwa anu thinga la chumi nu tong chuan a mo piang nu pa ti na ko mai thina lom yan ni ve tho ni ma se pikin jinui nen hian in zom na eng man nei lo nia kal tiang lo ngai sawak du lo la tin a khoi lui le ta yan ni chuan pa tin tap chung chuan a awlom loma avat lan dona police chuan an lo man to boxi an hau pa ma se yan ni chuan apa chu hai lo alo ko zela Mr. Wei chuan ti hian ngai tu ni ngatinge ka thin lung hi an atak em mai le tin an hoi ki le a lokin ding teu atita chuta yan ni chu apa bula chu kon tlan le ngala Mr. Wei chuan heno pang he ke en kolata na khuanu min pe ka ni ma na ka dop du ni ati tamai in lama chuan an hoa ning chu rom zau nuam taka chuan an lo puya ning po chu hlim khop mai Miss Chen chuan yan hela hi nuam tm tin lo duat vel khop maya Mr. Wei chuan yan voin tong hian hela hi in thakani tonga tin heti la hian yan ni chu a kon lu ta pa tin in thlang tak chuan alo ko ve a ning chuan kon kokin hei ka pa ni hi ipa ni velo a kon ti ngala yan ni chuan ka pa ni chiang lutuk alo ti Miss Chen chuan in how to su ipin dan tu ka khoi don chenia kalang le tin ngai om zet chuan an mel pa Mr. Wei an ko an tum chuan ning zok chuan pa anu kha ka ngai kabula om reng ko tin a oma alo be do thata Mr. Wei po chuan ole ipa hian kom pui rang don che lom ti na thamuana yan ni chuan ngoi rang chuan al ho thlir do mai Miss Chen chuan kalang ti na khoi phei ngala rum pakhat bal le te dewa chuan a khroya tuna tong chuan hi ipin dan ani tong tin a koi tlu deuh lop maya chuta ngai om zet hian lal fanuang maya nuam sataka om tura local ni kha hapling house on che bizeng hian na thodan tu te hi thadevin a joti ong che a han tia bizeng la chuan lungai sumis chan tin an pani chuan mengrom kwal velin chuti an chon ho chuan bizeng chuan yan chu an merom lea he pindan hi nangma nge ni ti fai tu ani iti fai that lo ve chuan ka sui sana savia wang che ti nan vina rom tok tak chuti fai ti atom ta ni lelam rom chu alo langa Mr. Wei chuan ning chu ala om pui ria agal ro chuan khano pang yan kha kavat lo lok deyang tin ning hnen a chuan yan ipa hian iu naw nu yan kha avat lo lok nga tian soi chuan pa minum pui don ti in tiam ani rom ni lo tia Miss Chen po chro kalin nie yan kha chu bizang in om pui lom ngai tu ngai lo nia alo ti ma se Mr. Wei chuan
ka ven tho nge ipa hi alo ki le thoi don alom tin ang kal sana yan ni chu ho ma chuan a te ti bior nei chun nen chuan an lo thungoi ranga apa mu ve le chun tho vatin pa in he ka ti fai to nia alo ti vat Mr. Wei chuan han en kuala yan in te ti bior bana anu bracelet alo bun tir chu azuk mu ami thla nga la Jinui bula alo in tiam to na kadam chung in thatakin ken kolang che kanun na hial po lanin aveng him tlang che tia anin fob lai te chu a kha chuak ta wai maya chuta yan he bracelet hi a han ti chuan lelama tang chuan ning zok chu alo tap ta vak mai Miss Chen chuan alo fui po tap pakro chuti lo chuan ni pai na kha thei lawang pan mola tin a tra tir vak ani pa khoya ngai om pan hoi lo kal ro tin alo ko pa chuta te bi po chu pai thlai na vatlan phei le ta ngala yan enge thlenga avati chuan Miss Chen chuan a bracelet kha ti bowa khoya ma kan zong hu thei lo ni hi alo ti Mr. Wei chuan apoilo yan rap to su bracelet mai ni kha ipa hian thaka le don chenia rap su le tin an nema ning chuan ma se kha bracelet kha chu akhang de lom kanu min pe kania kanu chuan he bracelet hi ibun chuan ipai na lo khameng che atia tin tap chung chuan an sui ve thlapa Miss Chen chuan ning tap to su inu te hian kan zon puyang cho tin Mr. Wei hena chuan alo mu ve mi lem ti chu an zo deu khera chuta yan ni kha a kon tlan lu ta pa thina kon ko Miss Chen chuan wan ni chu ako chuan thama do seivat do chuan mit melia chu vele ning chuan hi ka bracelet ani hi entik lai nge lo la ka i ho ni mo a ti chat mai yan ni chuan ka lo kanu min pe ka ni hi ka ko ka ni lo alo ti ve poka ning chuan a ti biak chu sakin i ho ka ni kha he bracelet hi ka bun rang thina lom ni chen lok khan abo ti ka khia ti na tang ve poka Miss Chen chuan alo chana nie amma khan bracelet bun lai ka hum melo sero khoi tang nei nge ti na lo vi na yan ni chuan ka ko ka ni lo kanu min pe ka nei hi min pele le ro tin chu alo tum ve a ning chuan alo phal lo wa apa bula chuan kalin ro ko ni kha kanu min pe ka nei hi tin an kok le a Mr. Wei chuan yan tin alo khak yan bula chuan vakalin yan thodik tak suite he bracelet hi itani tak tak heman ti chuan nie pa he bracelet hi kanu min pek nge ni hi ati chu vele Miss Chen chuan ning chu an mit me le a ning chuan kapa hian min reng lo ni hi tin atlan chuak ta dai mai Miss Chen la chuan in la fel zet chuan e khai ji hau yan khawa chuite vakal te tin ngai ven to chuan an khila ava zui ve hala an chua vele chuan yan chu amet rom le a no pang te si do theile thilruk panglu tu khan di mai chude tin alo vo kuala yan chuan kanilo ka ko ni hlenem alo lati Miss Chen chuan bizeng chu an awa heno pang hi zil deu ngai ni hi zir tir na han pete ti na chua san bizeng chuan te ti biak chu ra khur sak verin ro ma chuan an khunga dimna tel holo chuan no pang poi soi lo zet chu soi satawak vak maya yan na til tuk chu atrap maya nu ko ngai tuk che ti na ko lom ani zan khat chu ning pumna chu avial vak maya Mr. Chen chuan boi puin yan entingei om i nge na tin doctor po an ko halani annuwa Mr. Wayan a chan doctor hnen zo chuan a thatoe yan ni hi na chok na le ko chung dam doi ka pe a apum na chan hi chu ek nem na dam doi ei sol wak nei ka ring atia Mr. Wei chuan entin nge ni thei enga tinge kanina chu tiang dam doi chu kan kola anti chuan Miss Chen chuan lem chang lein e khai ni don take a ei sol ni ravin tin a sei jom du lova Mr. Wei chuan engei soyom zia chu alo ti vat Miss Chen chuan a wen tlai khan kha me cheno pang yan khan kan yan hi
in nial buai pui khepa no panglung fing lo deuh an ni hi chuan thil hi an ti pal ve thei bok sia tina han soi thoi dewa le lama lo lang le a yan ni chu ama in khum sira chuan alo thua alung leng chu a tap kek vek mai soi po soi ngam lo chuan a ruin nu ka la tram lu tuk enga tinge ka pa hian min du ve mi lo an va hian min hau thina nu enga tinge ikianga min khoi ve mai lo helai mun hi ka du lo ka ngai tuk che lo tia anui na thi san ma thu soi boite inui ingai chuan van lam thirla vana arsi em bel ki inu ni mai tia soi lai te khangai to le tin arsi te chu en do maya chuti lai chuan pijangi chuan lu thut mai aron sik deuh vaka vin za thian I tra du zun trap mai ro yan yani adam lo chan kha idam doi pek wanga nei ti ro ila trap ngam zo ka mo tin ate ti biak chu chu saka an lo ma man lo kang chuan Mr. Wei aron lu don che tia chuan te ti biak chung tang chuan dam doi aron thata chuta Mr. Wei chuan yan enge hi thudik min khulte an tia yan ni chu lo trap ka khelo anu ka ngai lutuk ti chavina chang Mr. Wei chuan a khongai boxi anem le mai don ti miss chenin an khriat chuan alo tong kal tawata ehe yan ni hian alo ti tak tak ni don hi awa mak ve anin ka har sanna umponi se hetiang thili chu ati tu ani lo sin male an lo tia ning chuan pa mana po khan ka bracelet alo towa tuna la ka tuin na dam doi lo thlak le boka mun hladawa tat po te ro alo tia yan ni chuan pa khongain yan ni chu not bo su tin alo ngen ve bokani Mr. Wei chuan sei tur ber khelawa han haudon senau pangkhong ai thlak tak ani ti khrebok suya engma selo chuan a chu san ta zo kani an chon ho chuan pi jengi chuan yan ani nei chun ate ti biak chu soi sak sakin bakche mang chuan a band chu an che thlak saka a chu san zuya yan ani chu ma chu chung ko hak tak chuan om renga anei chun te ti biak che to chu chulin a ro chuan anu ngai thu te chu a champa molmola ami thla le ta jelan lai khan anu chuan ga te hena nin nuwa hian ka fanu pian chamalo thleng dona khongain thil pek engmo ka pek min phal sakram teu alo tia masika te chuan mai to pungai to du su an lo ti deuh mak an kal san kha lan tum maya jeniu chu chuata thing thuya khongai nei na nge na ni ti chuan a fanu nen lim takin chu tanin khoak taka chuan an pha kang tokin anin ti lima anu chun te biak pakhati prezena hian a khil he savom hi inuang chianiang yen yani ibula om reng to lon ani tin an nu fa chon hlim tak lein mangai tak chuan anin kuwa chung zong yen yani nang ngai to le chuan alung chetak zedani Mr. Wei te pa fa po anon in kai phaya Mr. Wei chu aw manuam zan lo khreom ka ti le mai enga tinge yen yani ka mu piang hian jinui ka khe chuat lak thrin le kanin ka hin khe sol palo mem ni thilak lo khe sol ta mon le ti rangai tua a o ma kan na deuh thut maya khum tlang chu a bo ro ya a tho thei lo ning chuan pa en tinge om ti na bue puya Miss Tempo chu ron ka len ron bue pui ve hala Miss to ko poni kho khalo chuan a om zui ta a chun zom zel chu episode le kan ron tianga alo chu hun ni lo chak le ron ya